Tugambiria ati ninde mwaniki ondeto kumantere chabore gitonga kiongozi na thirikiritie mathaa 50 ya kumbatira mutena moroto yo gutetero chiathi bwandiki bandeto mnuno kinyo kumania na mathina yarabethera baikulukaira kaitano kauntere chanari Simon Maurarune ndikinyawe mbaro ya kuthiria kumbatira mutematha 90 na moroto yo kwaria mpithukiro chanjo na Apostle Dennis Mutwiri aina weregiro bokuthiria mathaa 80 utuku bwa Ruari ithano cia utuku mwanike twandeto gaki mutegi katwambirie cio Gĩkwikĩrĩndĩ kĩrĩa gĩkũthũranĩte stage ya kĩrwo kuoya kwĩbonero njorua bwa mwandĩki ũmwe wa ndeto kuma Bore na rietwa Douglas Gitonga kiongozi ũrombete kukumbatĩria mũtĩ kwa mathaa 50 ĩrĩ njĩra ya kũthetera haki cia andĩki ba ndeto. Na leo ndio nakamilisha masaa 50 hanging of tree na jambo ambalo limefanya nifanye hii exercise ni kwamba wanahabari wamekuwa wakidhulumiwa sana wakati wanafanya kazi. Nataka kuanza hii challenge kwa every county, that is 47 counties in Kenya, na leo nimeanza na Meru County. Tafadhali wanahabari wakikuja kwenye field, tafadhali tuwaruhusu wafanye kazi yao. Unaona vile wewe unaamka kila asubuhi, kama wewe ni ndugu yetu wa bodaboda, ukiamka ukisema nimechukua jembe yangu niende nitafute, hizi ndio jembe zao. Tafadhali tuwaruhusu wafanye kazi yao. Tutumie tu huyu ndugu kama mfano. Amejinyima. Hii si ni kujinyima kabisa. Angeamua kae kwa nyumba kama watu wengine, si ndio? Amesema nitajinyima comfort ili watu waweze kuunderstand ambazo zile changamoto ambazo wanahabari wanapitia. Tuna imani that kupitia hii creating awareness kutoka kwa viongozi, kutoka kwa serikali, kutoka kwa private sectors, wataona umuhimu wa kuchunga hawa wana wetu. Awareness yeje yonthe egokinyira kila mtu na ngecokagia kiri thirikari yetu toriuga antu ba media ne bae weshima no ntoibo batokabaira manto chonthe kungi na kunteretia na arimo kurumwe na rietwa Simon Marara wa miaka 62 no ari rugendo ndo kukumbata muti no akithetera haki cia karibanari bara baithukirwo injogu na nura umiritie buruko thiria mathaa 90 mara makathira ruru kiri themwe na gitumi ngwata mutejoju ngwata sababu ya jawisi atodhalirie nyamba tutereawa mbeca yetu mbombete gwitore yako yogwata na ntigeria mathaa cia makai nkathiria rujo tukiuma Bore tuthi North Mentor Apostle Dennis Mutwiri ethiritwo ari na challenge ya kuthiria mathaa 80 indi aremerwo etharia 74 na kwirwo cibitari rere karibu amona kwithirwo na kugite ari na inya ya kuthiria. Bado niko sawa, I'm going mpaka 8 hours. Nikifika 8 hours if I'll be that much strong kama vile nasikia naweza ongeza like 2 hours ama 3. So I'm comfortable and nasikia bado niko strong. Kuma gicigo mbunge kia Bore ngiripotera ndeto cia Weru ni ukambitaga ki Mutegi.